Obi biara kwaba edeba attention TV so ebusia for attention TV de ode ya na ode asem ye papa. Na ya da ye sorry ya audio bi circulate on social media no so audio ne efa yanka se papa Kwaku Obofour Rev Obofour ho asem na making audio no nsem abum no ekre se it alleged say Rev Obofour ekumobi ne ho nkro ne ba na audio no nsensem a ekaka ne de ebusiafo edoso ye pa ba yonkoni akoji nsem no entwemo emfambra tie Amankrado audio we dimly kind of Monsaiti audio no biem Mati Frodo now please Matt Frodo please yes smart o jane Akum nipa asofo no nyina bronsam ne no enti ene enkwase adwuma mone Amankrado ne afrepoku yen nya asofo nyina bronsam ena abetemochi ha audio na obon se nansia na afrepoku yen ya o ye useless human being on sem fata so tena nipam eso ne nkwaku ko tena wuram onye nipa enti na afrepoku be kasa ma me mafa ono eso won so oni credibility wakuni ho wasana brabo ona masofo ntem udidi asofo anum okwa akodidi kakra na wakwa okwa ha wo sei ha oba ha wo sei ha afrepoku record no enti sa afrepoku we meba yen hwa ade bi wa quick ma me nkyere wade muntie hwan nie muntie bibi wa okyera ena de quick mama part ayi audio bi apue eno nti na me wa ha sa audio no nti na me ba live ene na momia hwa ade wa ha the same afrepoku ya moka na asemi enya afrepoku ni enya ono na konkrampan e kire na so ayentie enia anybody say enia o hihia one agada ntokwa ni babro one me kasa nyina me so recording no to me nye bi da nipa na yire na frame say bra am say o si papa o ye mi kuro no o phone ya iPhone am say o so ko to Samsung o to wi am kire wa de kuro o me kunu kasa ya record to onya papa o hihia jabe mpane ababa ne ntokwa nyina na bia we ko kasa kire ja no be ka say na uni mu say me pa cha moti show onipa de sanity Ghana pu na fru di jimi at Ghana and no one so for di na chi na exposing no timi ko kanto kwa tu mpanimfo mienu ntem de mpanimfo mienu ibeko na ono benefit free mu eti okwa akoka we na waba ha beka we nipa weti abonten ne eno ono be kire so for ye ne so for onye Amankrado we are not mad people like you ye more damn say uni kwase mpani no o ma me kwase na obodam wuye no ye more damn say o ma me ya adwene mu da ho ya adwene mu sound only people like you and bet me accept afrepoku kasa ene o kasa me bunu sa abo na akasa pepepe because nipa on pe peace hwa o tena me bone other audio bia na oye audio akoma yen papa sari from wako said ya papa no be man kwa no na plot against Rev Obofour ne nyina ho hwa another ayiwa hwe konkrampan sa ka sembi wa subscribe to Ghana Update for latest news anyway meba mame hwa ade me hu wa sia o sai konkrampan sa ka asembi wa mame hwa se me hu sa asem na mama MC ni me ye sure yenti azam kra mu ko han da bi ma wo mo wo o ko ti da wa kra no wo se street ayi kwa wo awi na gufie ba ko mo edru be fe na fie la a fe do fie ra ni se o po mu bi o mo nko a fe do sa be mo ni wa no no wo ba anyway ya na kire woman ne strategy a obo ya wo de kill me me puta ni nyina yo o set confusion you know kan kire me na se be ma papa wuso ti mos ka hweye ya kill so be na begina chi o mo nim say up to date na begina chi ono samati tio sa kwase mpani ene waye audio Amankrado de ato hoyi so for ne nam na expose no poboni ana obofa papa no poboni
from day one oni papa no na ma ofre no ofa nyina no na oplot evil against the man. Why? Owie no kan pain se ba na oba ho na yesoma no nti ono an boss e na expose no na kwase ampani wa be gina ho ene e be kan the same man ho asama kire me na maji wo mra ono an be kire se ne sofo ne na me ne sebe ofa nkrofo to a wo ho yi betena bontin be su brane se ya fa ne to ya ntua ne ka ono so na ma na furu ai do so na me se fa ne ya fa no am na furu ahonsa no mu nyina wa fa moto am se sofo savia nko an se ono de am se okra ne to onyane to amfa what you say wa fa mu nyina moto mu nyina wa fa moto according to mo sofo agrada yi a ni kun wu yi mami yes suso won the office ni secretary ne mami suso won the office enti sa akwase ampani we ende na obegina bonten na be ka bibi na wo fa wonya aboa na fa mami kire wade wa ha Amankrado asan ka sembi na ene otrai ayira ani mumientie Amankrado audio we mon sentie audio no biem Mati Prodo Please Mati Prodo please yes smart. O Jane. Akum nipa. Asofo ni nyina bronsam ne no. Enti ene enkwase adwuma mone Amankrado ne afrepoku yen. Nya asofo nyina bronsam ena abetamochi. Se munya sa bronsam se moyi enche reverence ko su bempa mebisa mo. Amankrado asofo nyina bronsam konkrampan. Enye ono na abeta wachi ene se sa bronsam se mamuye munye. Audio ya obuboi meme se audio no mo bono reverence ko su bempa kwa nka ni yo esen ko kampro de okaye no obi a de pick up akwa na naju koku no na yanku no anda ya papa dan pare control na ya di ni sa boni we no wa pia ba guanka obufu mi bisaw enti papa ne se mo kan ya ojojontie bia record your dia kwama Amankrado ma kati paste asisi so join de nuoma hyehyem sa de ombetum dia convince Ghana for o kana dia kwa kosisan bepem ene ye hwe se ka one day pay papa dan pare be ba bonten aba be kire pick up no de kofa papa no night no audio yi mu sema ye kokote ye hu mesia ye kansam ede afa ya nkasa ya papa Rev Obofour ho na mesia nsem ni sikone kemara akoye se efa baby na say no kra say efa baby no say nye no kra maka na fodo do na e ka say Ghana ha no musie pa ye wo ye till say ye be ka sofo bi ho asema ye be nya amane ye pa de enya de e be jae de biara da na ka ye ka sofo bi asema ma eja free sura ba be hye ana asase mu pa mienu ama ye wura asase ase anka nya de anka ye de betututu ya no aka aye asofofo nsem e wo man Ghana mu ha no musie de biara da enda asofo we yo chena asofo we de biara da ne sofo ho nsensem e ba mbonten so ebusuya for somne dia dodro na ene wo ho no mo kai se social media handles ni nyina no so no e attention tv to ba mo dia so be like wa share no wa comment e ba ye videos ni nyina eso na wadi channel no ho adanse e dia trap for wo yes aso na erade ehra wo share mo abontia frame ohema echa